Orero kurutite na mbere kwa rama kiameneke Jubilee mubunge wa Embe Central Dan Kileo Karitho na shumurite na kuthetere turabara kuwata mbaru Rais William Ruto akiwa bwithite bwe kirite mbere akaribe Embe Central urabatetheka kile nongelete ati ethora rutero rayani Embe Central itethira ikethira kinika bunene kiwiti na mbere na nkuluki kongela kiamake Jubilee gitathira ende baki kirenya obwaya Boniface Mongera na otwachi nkuluki Nwe mubungo gitokyo bunge kigembe katikati bwana Dan Kile Nande na iteterete kumane netakarera kwethire mwebera mutongero ngwati na rozimero mojwan Kenya Raila Odinga na kwethire mugwata mbaru Rais William Samoei Ruto Kile akere na timu kwa mwikarone bya bunge na tuirite kenda gito kigembe katikati kithiro kigunika na maendeleo yito bibingia janthiguru ne Kenya no mwanka akwire munyinko ja thirikari ke uni personally winda tarone anto begembe Central beta kukabira masilahi yo. For example, right now itumbite kwaria na thirikari ya Ruto pa twagishira baturu ya mianketu na Somalia no thistani onde kenda tumba gutho tugomba kwende kimena ketu Kenya mzima na dunia yonde kinya Somalia na kukungi rai imbali tena thirikari na bunge ba Kenya kwanza kabo baba inge bungene ndaunganisha na Jubilee nkwenda through town tumira ke kilausi naye kule ndawa cha kulebya yewe atigomekana ndeke kindi na bunge ba nini atumochiria uchinja klausi onto yeu kuke woni kuthama mbwingu support thirikari nandi na interest yantu begembe Central yenkwenda okabira bondo ngwangu identify na thirikari ndi mbungo Jubilee lakini nge support yanje na thirikari mungene nonto nyende na cia kwenda supportwa na ikwenda majority MPs bungene ku ibondo personally ngo support mpango yu Kile alenderea akawate batere kwethire menero nya kuthumbua nontu bwa kwethire tonya thirikari-ini aria gucoka kwa inya ntu babingiro tiro egembe ni nyaka ontemero bendera Rais Ruto nyo bokirite kagitene gaka batu montikanya karibu tunye antu baringire Ruto kura ko kinya ananchi bongo bakawinda bembera itana thirikari di itana Ruto ari ko nte kuona ndena thine onde guthwandike thirikari nontu kinya antu bakono bubomira itha kiri arua kiama kia Jubilee giti kwethira ikiarukana joro kwethira ukirikana ariongerete na kwikumenyekane bobwega kwarua muno bakethira bakirekithania na kethiro gikunia jora gitwire gukunia Jubilee to miri brand na kinya nimbe to contesting ngone inkorombe tika direct of elections kiameneka Jubilee ngoti yetikuo na nkona nafasi yeni yokura kiamenekiu na mbeta mauru ya kuroma kiamenekiu aboko ngauru uru ni patelinda kiu tutadi ya bakiu witu kwa ni chairman general secretary manto ndu yau uru tutadi manto agana tutumuthingithia ni munene aipatelinda watu ile patelinda na njata kundetho kindi tundi running of party affairs ke reporter Anto Shoro TV kumaja kingina kifo ke Nairobi mbita Boniface Mongera.